Beyond magnificent, utterly explosive. Kuwa 16 Nyakanga umwaka wa 2024 i Madrid imbere y'abafana barenga ibihumbi 43 ndetse na miliyoni amagana zuzuye isi ku mbuga nkoranyambaga muri stade Santiago Bernabeu. Isi yose yari ihagaze. Umusore umwe arinjira, ntacyo yari atwaye mu ntoki, ariko yari atwaye ibyiringiro by'igihugu, amateka ndetse n'ejo hazaza. Uwo ni Kylian Mbappe Lotte, umusore isi gereranya na Messi ndetse na Cristiano Ronaldo, umwana wakuze afana Cristiano Ronaldo. Ubu ari kugera aho yatekerezaga mu nzozi. Ariko ikibazo buri wese ashobora kwibaza, ni gute umwana wo muri Bondi yahindutse icyamamare ku isi yose? Uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima ndetse n'amateka bya rutahizamu w'Abafaransa, akaba nimero 10 wa Real Madrid. Ese Mbappe ni muntu ki ubundi? Akunda iki? Yizerera mu ki? Niki byamufashije gukora afana Cristiano Ronaldo? Yewe agasaba ababyeyi be ko mu cyumba yabagamo bashyiramo amafoto ya Cristiano Ronaldo. Mbappe avuga ko byinshi mu byatumye aba uwo ari we uyu munsi abikesha ababyeyi be no kuba yarakuze afana Cristiano Ronaldo ndetse amufata nk'icyitegererezo cyangwa role model. Byinshi kuri byo tugiye kubigarukaho. Nkaba mbahaye ikaze. Iyi ni Nepo TV official. Mbahaye ikaze, nitwa Mr Wizi. Gusaba ko wakora subscribe ukajya ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Muhaye ikaze ndetse nagusaba ko wakora share ndetse ugatanga n'igitekerezo cyawe muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze. Kylian Mbappe Lotte yavutse kwa 20 Ukuboza umwaka wa 1998. Avukira i Bondi mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Ni umwana wakuze mu muryango w'abasportif. Ise yitwa Wilfried Mbappe, yabaye umutoza wa football mu ikipe y'abana mu Bufaransa. Nyina yitwa Faiza Lamar, yahoze akina mu mukino wa handball mu Bufaransa. Ibi byamuhaye icyerekezo kuva akiri muto. Siporo ntago yari inzozi kuri we, ahubwo yari ubuzima. Kylian Mbappe inzozi ze zihera mu mashuri abanza. Yiga mu mashuri abanza yari umwana w'umuhanga, ariko nubwo yari umuhanga yumvaga yagendera ku bitekerezo bye gusa, akenga kugendera ku bitekerezo by'abayobozi ndetse n'abarimu. Yarakubanaga cyane, ariko ibi byaje guhinduka amaze gukura. Ku myaka mike cyane Mbappe yatangiye kugaragaza ikintu kidasanzwe. Yari umwana wihuta kurusha abandi, azi gutekereza vuba kurusha abandi. Yinjira mu mashuri y'abana bakina umupira w'amaguru i Fontaine. Aha niho impano ye yatangiye kugaragara nk'idashobora guhagarikwa. Ku myaka 15 gusa isi yatangiye kumenya izina Kylian Mbappe. Ku myaka 16 yinjiye muri AS Monaco. Muri iyi kipe yatsinzemo ibitego 27 mu mikino yose, ndetse no muri shampiyona y'Abafaransa Ligue 1 yatsinzemo ibitego 16. Aha niho isi yatangiye kuvuga iti uyu si umwana usanzwe. Yatsindaga yiruka, afite umuvuduko udasanzwe. Abatoza batandukanye bakomeye barimo Zinedine Zidane batangiye kumukurikira. Mu mwaka wa 2017 yerekeje muri Paris Saint-Germain. Mu mwaka wa 2017 ubuyobozi bwa ikipe ya Paris Saint-Germain bwasuye umuryango we, kuko ababyeyi be ari nabo bashinzwe gukurikirana ibirebana n'amasezerano Mbappe asinyira mu bigo bitandukanye. Iki gihe Mbappe yari ashaka gukinira ikipe ya Real Madrid, ariko PSG cyangwa Paris Saint-Germain yumvishije ababyeyi be ko izafasha Mbappe kumenyekana ndetse akagera no ku rwego rwo hejuru. Mbappe yemeye gusinya kontra cyangwa amasezerano arengeje miliyoni 200 z'amadolari. Ibi byamugize umukinnyi wa mbere uhenze wari ukiri muto muri iki gihe. Aha yahindutse ikimenyetso cy'insinzi, umukinnyi w'ingenzi muri Ligue 1. Umwana w'igihugu cyose cyari gishyizeho amaso. Yatsindaga ibitego byinshi, akandika amateka buri sezo. Mu mwaka wa 2018 Abafaransa nibwo batwaye igikombe cy'isi. Mbappe yabaye umukinnyi wari ukiri muto watsinze ku rwego rwa finale, umukinnyi wa kabiri muto mu mateka y'isi watsinze mu gikombe cy'isi nyuma ya Pele. Mu mwaka wa 2022 Kylian Mbappe yatsinze hat-trick ku mukino wa nyuma ubwo Abafaransa bakinaga na Argentine. Isi yose irahagarara iravuga iti Mbappe
Mbappe. Kylian Mbappe akunda kuvuga ko byose bishingira kuri discipline, gukora cyane, kwirinda ibirangaza ndetse no kwigirira icyizere. Ariko ikintu gikomeye kurushaho, yakuze afana Cristiano Ronaldo ndetse ntabwo yari azi ko bazahurira mu kibuga bagahangana rimwe na rimwe akanamutsinda. Yagize ati Ronaldo yari we rurumodo we, amwigiraho gukora cyane, kutigera acika intege ndetse no kwigirira icyizere. Nubwo Kylian Mbappe ari umustar, ariko ubuzima bwe bugenzurwa n'ababyeyi be. Nk'urugero, mu mwaka wa 2023 Mbappe yahinduye umusatsi we awushyiraho tentire y'umweru, ariko bitewe nuko yari yabikoze umubyeyi we atabizi, yamusabye kubikuraho, maze Mbappe ahita abikuraho. Ndetse kuba Kylian Mbappe atayiyogoshesha inyogosho abonye zose nk'abastari tuzi batandukanye, ibi byose biterwa n'igitsure cya mama we. Kuko Kylian Mbappe ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko umubyeyi we agenzura buri kimwe kuri we, no kugeza ku kumenya uwo bakundana. Umubyeyi we niwe ushinzwe kumenya uko Mbappe agaragara mu ruhame. Nubwo ari umusitari, umubyeyi we niwe ucunga byinshi ku buzima bwe, ndetse ise akamufasha mu birebana n'ubucuruzi ndetse no gusinya kontrakt zitandukanye. Umuryango we ugenzura ibyemezo bye bitandukanye. Ibi byamufashije kugumana icyerekezo no kudacika intege mu buzima bwe. Nubwo ari umusitari, nyina niwe ucunga byinshi ku buzima bwe, ise akamufasha mu birebana n'ubucuruzi. Ise ni umufasha kugenzura imyanzuro itandukanye. Ibi byamufashije kugumana icyerekezo ndetse no kudacika intege. Kylian Mbappe ni umwe mu bakinnyi bakiri bato batsinze ibitego byinshi mu makipe yagiye anyuramo atandukanye. Dore imibare: yatsinze ibitego birenga 27 kuva 2015 kugeza 2018 ubwo yakinaga muri AS Monaco. Yakinnye imikino 308, atsinda ibitego 256 ubwo yakinaga muri Paris Saint-Germain. Niwe mukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya Paris Saint-Germain. Kuva mu mwaka wa 2024 kugeza 2026 yatsinze ibitego 50 birenga muri La Liga, iyi ni shampiyona ya Espagne, mu ikipe ya Real Madrid. Mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakinnye imikino 75, atsinda ibitego 46. Yatwaye igikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu mwaka wa 2018, ndetse yatsinze hat-trick muri finali y'igikombe cy'isi cya 2022. Mu mateka y'abato, mu mateka ndetse no mu makipe y'abakinnyi bakiri bato, mu ikipe y'Ubufaransa yatsinze ibitego 18 mu marushanwa arenga abiri yagiye akina atandukanye. Yakinnye muri U17, irushanwa rikina n'abatarengeje imyaka 17, ndetse akina muri U19. Kylian Mbappe kuva yatangira amaze gutsinda ibitego birenga 416, akaba umwe mu bakinnyi bafite umuvuduko udasanzwe kuri iyi si. Afata icyemezo byihuse cyane, azi kugumana umupira imbere y'izamu, ndetse arangwa na discipline no gutuza mu kibuga. Ubu Mbappe ni umwe mu bakinnyi bahembwa menshi kuri iyi si, ahembwa arenga miliyoni 2,600 by'amayero ku kwezi, akaba ku mwaka yinjiza arenga miliyoni 31,250 by'amayero ku mwaka. Afite arenga miliyoni 420 z'amadolari. Yatwaye igikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu mwaka wa 2018. Yabaye umukinnyi w'irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022. Kylian Mbappe ku myaka 28 yibitseho imodoka zo mu bwoko butandukanye, zirimo Ferrari, Range Rover, Mercedes Benz V-Class ndetse n'izindi zitandukanye. Ariko igitangaje ntarabona permis de conduire cyangwa licence driving. Ni impamvu yuko akenshi bakunda kumutwara. Afite influence ikomeye ku rubyiruko, afatwa nk'icyitegererezo ku bakiri bato. Kylian Mbappe ni umusore ukunda gufasha, afasha abana batishoboye, afasha mu bikorwa by'imibereho myiza, akunda kuguma hafi y'abantu basanzwe. Kylian Mbappe mu buzima busanzwe ni umusore ukunda gutebya cyane. Ikindi wamenya ni uko nubwo itangazamakuru ryakunze kumuhanganisha na Neymar ni umwe mu nshuti ze z'akadasohoka. Kylian Mbappe ni umwe mu bakinnyi isi izahora yibuka, ndetse ukomeje gukora amateka ahindura, yandika ibitabo, yandikwa mu bitabo bitandukanye. Bashimiye mwe twabanye, nge nitwa Mr Wizi. Iyi ni Nepo TV official. Ndabashimiye.
iyi ni Nepo TV official ndabashimiye.